Pakibalwan, modulay ni tungkol ya king pamanyukad bage, gamit ding akmang measuring tools ampong unit of length, king meters o centimeters. Mas masanting na atin kang balo king pamanyukad, ban masaguling makasunod ampong makaintindi, king lisyon ang makapalubkeni, ampong asagutan lang masalese ampong gusto, ding pagsubok ang makaakibat keni. Kaya rin ang lisyon na ini asahan da ka na makapanyukad bagay gamit ding akmang measuring tools ampong unit of length king meters or centimeter. Makapangarkula ampong makasukad length gamit in meter o centimeter. Subukan. Bayo ka magumpisa king panibayang lisyon, subukan mo lang pakibatan ring makatuking kutang. Nung apakibatan mo langan usto ding kutang a 100%, magsilbi mo ng laktawan in modulay ni. Pero nung atin kang mali 50% to 99%, ituloy ing pamanigaral ampong pamanyagot king modulay ni. Nano ing gamitan ban aso kadla ring makatuking bage, centimeter o meter. Isulat la ring pakibat king papel. Bilang 1, pencil case. Pencil case. Uwa gusto ka, centimeter. Bilang 2, bag. Bag. Uwa gusto ka, centimeter. Bilang 3, lamesang pipanganan. Lamesang pipanganan. Uwa kagaling mo, meter. Bilang 4, lulanan libro. Lulanan libro. Uwa gusto ka, meter. Bilang 5, lapad ning awang. Lapad ning awang. Uwa kagaling mo, meter. English yun tamo, yapin niya ing pamanyukad karing bage, gamit ing gustong measuring tools ampong unit of length king meter or centimeter. King lisyon na ini apalawak me ing kekang kebalwan, king pamanyukad karing bage gamit ing akmang measuring tools ampong unit of length king meter o centimeter. Balikan. Ikumpara ding bage gamit ng simbolong greater than, less than, or equal to. Bilang 1, 8 cm is what to 16 cm. 8 cm is what to 16 cm. Uwa gusto ka, less than. Bilang 2, 30 cm, 15 cm. 30 cm, 15 cm. Uwa gusto ka, greater than. Bilang 3, 12 meters, 70 cm. 12 meters, 70 centimeters. Uwa gusto ka, greater than. Bilang 4, 100 cm, 1 meter. 100 cm, 1 meter. Uwa gusto ka, equal to. Bilang 5, 2 meters, 300 centimeters. 2 meters, 300 centimeters. Uwa kagaling mo, less than. Tuklasan. Lawen ampong panigaranan lading litrato king lala. Bilang 1, nano ing tatalnanan ning anak a lalaki. Nano ing tatalnanan ning anak a lalaki. Uwa gusto ka, eroplano. Bilang 2, atin ka rin bang piyalungan? Nanuya iti. Atin ka rin bang piyalungan? Nanuya iti. Uwa gusto ka, opo, truck. Bilang 3, ingke kang piyalungan, nanuya kaya ing kabana. Nanuya ing unit of length ingke kang gamitan. Ingke kang piyalungan, nanuya kaya ing kabana, nanuya ing unit of length ingke kang gamitan. Uwa kagaling mo, mga 20 cm yakakaba, centimeter ing gamitan. Bilang 4, king kadwang litrato, no ka rin niya susulat ing anak. King kadwang litrato,
No ka rin ya susulat ing anak. Uwa gusto ka, pisara. Bilang 5. Nano ya kaya lapad ing pisara. Nano ya kaya ing unit of length ing kekang gamitan. Nano ya kaya lapad ing pisara. Nano ya kaya ing unit of length ing kekang gamitan. Uwa kagaling mo mga 2 meters siya, meters ing gamitan. Suryan, ban akwa taya ing akmang sukad ng eroplanong pialungan ang poning pisara, malyari tamong gumamit ruler o meter stick, kalupa daring litrato king lalam, lawentala. Atin yung 30 centimeters ing metong a ruler. Susulat tayang cm ing simbolo ng centimeters. Gagamitan niya ni ban asukad ding bagay ating makuyad asukad. Ding meter stick ang pong tape measure kalupa din ng ruler. Pwede yan namang gamitan king pamanyukad karing bagay ating makabang sukad. Susulat tayang m ing simbolo ng meters. Ngeni, panigaralan tala ding makatuki. Gumamit kang ruler ban asukad me ing kekang lapis. Pilan niyang centimeters ing kaba ng lapis. Uwa gusto ka, 14 centimeters. Pilan niyang centimeters ing kaba ng libro. Pilan niyang centimeters ing kaba ng libro. Uwa kagaling mo, 18 centimeters. Ngeni, subukan mo namang sukdan ing kayong awang gamit ing meter stick o tape measure. Pilan niya kayang meters ing lapad na ning awang. Uwa, kagaling mo, 2 meters. Nanong ing unit of length ing kekang ginamit king pamangwang sukat ning lapis, ampong libro mo. Uwa, gusto ko, centimeter. Nano lang gamit din ginamit mo king pamanyukad makuyad ampong makabang sukad karing bagay. Uwa, kagaling mo, ruler ampong meter stick. Nanang unit of length ing ginamit mo karing pamanyukad karela. Uwa, gusto ko, meter ampong centimeter. Palabungan. Gawan natin kayantabe 1. Sukdan la din kabada ring balang bagay gamit ing ruler, tape measure o meter stick. A. Ballpen. Ballpen. Uwa gusto ka, 16 centimeters. B. Notebook. Notebook. Uwa gusto ka, 19 centimeters. C. Kutsara. Kutsara. Uwa gusto ka, 10 centimeters. D. Bag. Bag. Uwa gusto ka, 30 centimeters. E. Katas ning pasbol. Katas ning pasbol. Uwa kagaling mo, 2 meters. Malayang gawan 1. Ibiyela ka ba ring bagay, isulat laking papel ring pakibat. Bilang 1, gunting. Gunting. Uwa gusto ko, 12 centimeters. Bilang 2, paku. Paku. Uwa gusto ko, 4 centimeters. Bilang 3, kandila. Kandila. Uwa gusto ko, 20 centimeters. Bilang 4, lapad ning kama. Lapad ning kama. Uwa kagaling mo, 2 meters. Bilang 5, kawun sapatos. Kawun sapatos. Uwa kagaling mo, 20 centimeters. Pamanyubok 1. Idrawing laring bagay king papel. Tukyan niya ing makasulat asukad. A. Tinidor equals 10 centimeters akaba. A. Tinidor equals 10 centimeters akaba. Nanuya ing sagot. Uwa gusto ka. B. Lasso 8 centimeters akaba. Lasso 8 centimeters akaba. Uwa kagaling mo.
C. Sipilyo, 12 centimeters akaba. Sipilyo, 12 centimeters akaba. Gusto ko. D. Sukle, 13 centimeters akaba. 13 centimeters akaba. Gusto ko. E. Palda, 90 centimeters akaba. Palda, 90 centimeters akaba. Kagaling mo! Gawan ating kayantabe 2. Nanong unit of measure ing gamitan king pamangwan ing kaba o sukad daring balang bilang. Isulat ing pakibat ang po ing abbreviation ng king sagutang papel. Bilang 1, kaba ning tsinelas. Kaba ning tsinelas. Gusto ko, centimeter, cm. Bilang 2, katas ning baso. Katas ning baso. Kagaling mo, centimeter, cm. Bilang 3, sukad ning kekang awakan. Sukad ning kekang awakan. Gusto ko, centimeter, cm. Bilang 4, kaba ning palaruan. Kaba ning palaruan. Gusto ko, meter, m. Bilang 5, katas ning tanaman amangga. Katas ning tanaman amangga. Kagaling mo, meter, m. Malayang gawan 2. Gamit ing ruler, ibiyela sukat ng balang makatuking bagay. Bilang 1, wallet. Wallet. Gusto ko, 7 centimeters. 2, airbrush. Hairbrush. Gusto ko, 18 centimeters. Bilang 3, chalk. Chalk. Kagaling mo, 5 centimeters. Bilang 4, baso. Baso. Gusto ko, 10 centimeters. Bilang 5, sandok. Sandok. Kagaling mo, 30 centimeters. Pamanyubok 2, ibiyaya ing sukad o kaba king centimeters. Bilang 1, nanuya ing sagot. Gusto ko, 14 centimeters. Bilang 2, nanuya ing sagot. Gusto ko, 5 centimeters. Bilang 3, nanuya ing sagot. Kagaling mo, 14 centimeters. Tandanan, gagamit namang ruler king pamanyukad kareng bage ang makuyad. In unit of length, agagamitan tamo yapin ing centimeters o cm. Gagamit na namang meter stick o tape measure king pamanyukad kareng bage ang makaba. In unit of length na apin ing meter o m. Pamangawa, kunanla ka ba ring makatuki, gumamit kang meter stick o tape measure, isulat laking papel ring pakibat. Bilang 1, cabinet. Cabinet. Gusto ko, 2 meters. Bilang 2, lamesang pipanganan. Lamesang pipanganan. Gusto ko, 3 meters. Bilang 3, pasbul. Ning bale. Pasbul. Ning bale. Kagaling mo, 250 centimeters. Bilang 4, lapad ning awang. Lapad ning awang. Gusto ko, 2 meters. Bilang 5, lapad ning papag. Lapad ning papag. Kagaling mo, 2 meters. Evaluasyon. Gamit ing ruler kunan lakaba ding makatuki, isulat laking papel din pakibat. Bilang 1, papel grade 2. Papel grade 2. Gusto ko, 12 centimeters. Bilang 2, notebook. Notebook. Gusto ko, 19 centimeters. Bilang 3, matbook. Matbook. Kagaling mo, 25 centimeters. Bilang 4, ballpen. Ballpen.
Uwa gusto ko 16 centimeters. Bilang 5, kutsara. Kutsara. Uwa, kagaling mo 10 centimeters. Karagdagang pamagsani, lumawe bagay at tsuking baleyo kunan lasukat gamit ang ruler, meter stick o tape measure. Lesson 2. Pamangarkula ang pamanyukad kaba gamit ang meter o centimeter. King lesson na ini apalawak me ingke kang kebalwan king pamangarkula ang pamanyukad kaba gamit ang meter o centimeter. Balikan. Ibiyela ding sukad daring makatuki isulat ing pakibat king papel. Bilang 1, lapis. Lapis. Uwa gusto ko 17 centimeters. Bilang 2, katas ning luklukan. Katas ning luklukan. Uwa gusto ko 1 meter. Bilang 3, lapad ning kama. Lapad ning kama. Uwa gusto ko 2 meters. Bilang 4, chalk. Chalk. Uwa gusto ko 5 centimeters. Bilang 5, katas ning pasbul. Katas ning pasbul. Uwa, kagaling mo 2 meters. Tuklasan, lawenta na ding bagay ang makadrawing king lalam. Kaybat, subukan talang kalkulan ding karelang sukad na alita mo gumamit ruler or meter stick. Pilan kayang centimeters ang kaba ng baso? Uwa gusto ko 13 centimeters. Pilan kayang centimeters ang kaba ng hairbrush? Uwa, kagaling mo 17 centimeters. Pilan kayang centimeters ang kaba ng sapatos? Uwa gusto ko 19 centimeters. Palagayo ding sukad da eksaktula? King pamamir kalkulang sukad ding sukad alila eksakto. So yan, subukan tamo ngayon ng manyukad karing bagay na alita mo gumamit ruler or meter stick. Ibye ang sukad da ring balang bilang. Bilang 1, nanuya lapad ingke kayong awak. Nanuya lapad ingke kayong awak. Uwa gusto ka 2 meters. Bilang 2, nanuya lapad ingke kayong cabinet. Nanuya lapad ingke kayong cabinet. Uwa gusto ka 3 meters. Bilang 3, nanuya katas ingke kayong pasbol. Nanuya katas ingke kayong pasbol. Uwa gusto ka 2 meters. Bilang 4, makanano talang sinukdan ding bagay na alata mong ginamit apan yukad. Makanano talang sinukdan ding bagay na alata mong ginamit apan yukad. Uwa, kagaling mo, mengor kula. Palabungan. Gawan ang ating kayantabi 1. Ibiyaya ing sukad ang malapit king eksaktong sukad daring balang bagay, isulat siya ing pakibat king kekang papel. Bilang 1, ing katas ning lamesang pipanganan. Ing katas ning lamesang pipanganan. A. 1 meter, B. 2 meters, C. 3 meters. Bilang 2, ing katas ning kekayong pasbul. Ing katas ning kekayong pasbul. A. 7 meters, B. 8 meters, C. 3 meters. Bilang 3, ing lapad ning kekayong awang. Ing lapad ning kekayong awang. A. 1 meter, B. 2 meters, C. 3 meters. Bilang 4, ing Crayola mga blank centimeter ya kaba. Ing Crayola mga blank centimeter ya kaba. A. 1 centimeter, B. 2 centimeter, C. 3 centimeters. Bilang 5, ing pamura mga blank centimeter ya kaba. Ing pamura mga blank centimeter ya kaba. A. 1 centimeter, B. 2 centimeters, C. 3 centimeters.
Malayang gawan 1. Karkulan na sukad ring makatuki isulat la ring pakibat king papel. Bilang 1, ing kubeto mga blank meter siya lapad. Ing kubeto mga blank meter siya lapad. Bilang 2, ing krayola mga blank centimeter siya kaba. Ing krayola mga blank centimeter siya kaba. Bilang 3, ing pamura mga blank centimeter siya kaba. Ing pamura mga blank centimeter siya kaba. Bilang 4, ing reloking dingding mga blank centimeter siya kaba. Ing reloking dingding mga blank centimeter siya kaba. Bilang 5, ing palis mga blank meter siya kaba. Ing palis mga blank meter siya kaba. Pamanyubo, kumpletuan niya ing telatag gamit ing akmang unit of measure. Bilang 1, ing lapad ning awang mga 3. Ing lapad ning awang mga 3 ustuka meters. Bilang 2, ing lapad ning dalan mga 6. Ing lapad ning dalan mga 6 ustuka meters. Bilang 3, ing kaba ning kurtina mga 3. Ing kaba ning kurtina mga 3 kagaling mo meters. Bilang 4, ing kaba ning ballpen mga 14. Ing kaba ning ballpen mga 14 ustuka centimeters. Bilang 5, ing lapad ning cabinet mga 7. Ing lapad ning cabinet mga 7 kagaling mo meters. Gawan a ating kayantabe 2. Karkulan la kaba ding makatuki isulat la king papel ding pakibat. Bilang 1, lamesang pipanganan. Lamesang pipanganan. Bilang 2, cabinet. Cabinet. Bilang 3, luklukan. Luklukan. Bilang 4, lapad ning awang. Lapad ning awang. Bilang 5, pasbul. Pasbul. Malayang gawan 2. Nanulas sukad ring makatuking bage. Karkulan la, isulat la ring pakibat king kekang kwaderno. Bilang 1, lapad na ning dalan. Lapad na ning dalan. Bilang 2, lapad na ning kama. Lapad na ning kama. Bilang 3, lapad na ning libro. Lapad na ning libro. Bilang 4, kaba na ning pasbul. Kaba na ning pasbul. Bilang 5, kaba na ning papel apang grade 6. Kaba na ning papel apang grade 6. Pamangawa, karkulan la sukad ding makatuki, isulat la ring pakibat king papel. Bilang 1, ing katas mo. Ing katas mo. Bilang 2, bag. Bag. Bilang 3, sinturon. Sinturon. Bilang 4, lamesang pipanganan. Lamesang pipanganan. Bilang 5, palis. Palis. Pamanyubo, kompletuan la rin makatuki, isulat la rin pakibat king papel. Bilang 1, ing katas na ning paspol, mga blank meter siya. Ing katas na ning paspol, mga blank meter siya. Bilang 2, ing kaba ning kwaderno, mga blank centimeter siya. Ing kaba ning kwaderno, mga blank centimeter siya.
Bilang 3. Ingkabaning sukle mga blank centimeter siya. Ingkabaning sukle mga blank centimeter siya. Bilang 4. Ingkabanan ning luklukan mga blank meter siya. Ingkabanan ning luklukan mga blank meter siya. Bilang 5. Inglapad na ning awang mga blank meter siya. Inglapad na ning awang mga blank meter siya. Karagdagang pamagsani. Karkulan laring makatuki isulat laking papel ring pakibat. Bilang 1. Ing tinidor mga blank centimeter siya kabak. Ing tinidor mga blank centimeter siya kabak. Bilang 2. Ing sabon mga blank centimeter siya kabak. Ing sabon mga blank centimeter siya kabak. Bilang 3. Ing cabinet mga blank meter siya lapad. Ing cabinet mga blank meter siya lapad. Bilang 4. Ing sandok mga blank centimeter siya kaba. Ing sandok mga blank centimeter siya kaba. Bilang 5. Ing TV mga blank meter siya lapad. Ing TV mga blank meter siya lapad. Hanggang mo Kenny. Salamat!